Hello guys, naro jotona lamsugo ani katal blog ke tini ke ang sini sin thaisurok no no kisap funuknai naro ani kulugo nugui mankna hi kain ukulugo thaisuk bufang amrapali thaisuk ngisin thaisuk bufang phangnai tongo naro no funukan naro nai tongdi ani blog. So guys, naro nugui mankna thaisuk but hai kya kin kabang mangjak game ru tabung muya ayang sakarokote butongo ikorogo among kitabung muya tangi malamo khagi se mamu funupok to ngyako pok tong khagi mon ke bunor no funuknai ya tabung nor thaisuk bufang kotor ke funukana. So guys, ikan naro nugui bang thaisuk bufang kahke camera clear yang jong hatangi hale sal thangjak ni bagai japsa hengo kabno nor kisana kardi ke i koyang ke wakari bufang i ko kotor nor nugui man khanaya among ke wakari bufang ke tabuk tai phangsa diki thalaisinai watani marang mokote phangsa omong kabon se butha kotor jat omong ke jemuno bazaro phalmani ama hajatang ke omong ke to ayang asek nong butha kapango phunong mangalak tangi male i kayorok butha jongo ayang ko sin phunong tangi jongo bakai ang thang to geng ta si wateni phule ke ikomo ke siniwak age chikon se pate mes tawa sotor orbai mai na hari lada pata khar kawaisen ke tabang narok na ani punsarok funokana ok item ani block. Now this is my punsa to sini punsa total 8 tongo karo 8 dabo 1 2 3 4 5 6 ta dabo i kain khangka mak thama amke buma bini kecek tanglayo ke karo tongo mak nei ke karo masa ketai rok buman lagi thangana phabi ako ika mongke sin tok nang jeng phonak sin sabuk ata phabi ke ko tamang ni marok phakya ke tok total 8 ka oro tong 5 ta ke ngayeng tongo 3 ta ika mongke sin yang ni sere dak na je busang na chang na thak dah ni bung sari, ni bumo, ni le, ni le, nara kelas apa sih? Angke juana, antua, angtua nu, angke juana. Angke guys nara nugui man khana tini ni blog asu jate ning sinai mane tini ni bagi end khaisnai ke nara bai khana malai sinai ang o blog no khana ne ako pura kaham ke blog khaisang man upload khaine ge tini to horbona na jong khangge te ase kaham ke simang lakha kenaro ke khana malai khine guys tabung se misong so pajak tuition khane hinai ke norno nakadula ni tini salni biuro kisa phunogana ke norok ani video nuguni man khana horni biung ke salni biu nong kisa phunogana norok na jong de ani blog. Blog dia. Mau kayak bistro atau bazar? Kayak ngetep dong. Ada gasuk punok lak. Kita tahu. Wah. Sekali sebelum ini. Ini itu berapa? Nama bertahan nangis dah. Hah? So guys, tahu kesem lakukan hangcinai. Jangan orang banyak orang malah. So guys, tabung kang nokos apa ya? Hingga ini video asal zartu ning sinai. Narakan video na pes macam bagai nyertutan bele-bele ke hamba.